ki bajarı vanime, navçaya erdişeme. Her veki herkesi despeka müzika minci zarokatiya min de bu. Dibistanê da mamosteyan daxwazî wan hebûn. Ji arastanên Kurdî digotin lê ew Türk bûn, Kurdî fehm nedkirin. Lê mamosteyekî min gelekî baş hebû, wê dixwast ez her demî Kurdî strana bibêjim. Destpêka her dersî û dixwast îlla min digotê stranekî bibêjî piştre em ê dest pê bikin. Her roj her dersê wî de mirov strana digot. Bila berdewam dikirin dersê. Kezî ser ev straneke bi coş bi rastî ji stranên coş hez dikim. Stranên wiha di müzika Kurdî de bi rastî kêm in. Dixwast ez vî rengî evê stranê bisirim. Min live müzik dikir cihên ku ez derdiketim. Ev stranan jî gelekî dihate hezkirin. Gelekî mirovan jî pirskir ka stranekî ye xweş disirî. Ji ber wî ev stran min hilbijar û kelejana wî stranê jî li ser me heye bi rastî. Gotinê wî jî xweşin, peyvê wî jî xweşin. Ji ber wî me ev stran hilbijar ê baştirî min be bawer. سلام سلام ساجد جان خیراتی دیسا بگیتاری خواه بریم آموزد سابی گیتار یادم تو چوا حاضری خو خوش کری بریم آماده ام آموزد آماده ای بریم کی جان سترانانی گزی زری گزی زر بریم گله خوش گزی زری مریه تمام زوبا گره گزی زره مریه تمام زوبا گره دوزانه گزی زره ay 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 دوزانه گزی زره Sizlere تازید بن هم باریتا گوتن لال بن تازید بن هم باریتا دوزانه گزی زره دوزانه گزی زره ay 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 دوزانه گزی زره Sizlere تازید بن هم باریتا پر برداری کی da کت چون سیرانه دوزانه گزی زره ay 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 دوزانه گزی زره Sizlere بجید Zor spas mamoste. هر بجی ساجد جان Beli mamoste. ده ایله دخواست بگیتاری لی ببسی بله
Zani du gitar cana gava, du gitar dibe cana senkron problem andı be. Be gitar hoştur be biya. Tu dikari bu ve çağı tam bedi. بله Ne olsa? راست ماموسه Tu ali dindiş tu hazdaki berber roke. Strani berber rock için. Bəli. Düştüm sağ hazdaki ne? بله بله زیادتر جوان هست که ماموسه Eri. Her bıcı. Baş دور baş. سپاس Ez xoş. سلااو لێبێ سلام چۆن ڕۆی باش بو نخراب بو کلجانه هبو براستی ایجار زیادتر کلجانه هبو و جبرکو دماغ بریاوی من سر گیتاری نخرتم ایجار به گیتاری رجی سترانگوت دجوار بو جبرویه که دساجی باش بو نخراب تا پرفورمانس عجبان ديالو. ديار تتخوازي ببي يكمن قداش بو پرفورمانس نو ما بشوفينا.